Selamat sore aja buat masyarakat Tegal Panjang terkasih. Khusus buat yang punya hajat, Angga Bapak Sudarta bareng Ibu Eris keluarga. Nok Nilam. Ibu Irmayanti, Nok Sri, Bunda Sekar sayang, Nok Krisna, Pak Nok Nilam yang punya lagu. Buat Bapak Sudarta, Bang Ibu Eri, Nok Deviani.
bong ora duwe Mama Angga sayang. Mama Angga lagi, Mama Angga, Mama Angga, Mama Angga, Mama Angga, Mama Angga, Mama Angga. Yang ini Mama Agis, Mama Agis, Mama Agis, Mama Agis, Mama Agis sing paling tersayang. Mama Agis sing paling terhikmat. Mama Agis wong sing paling tersayang. Pasrah bae karo Kang Kuasa. Mangga Mama Nijam nok laras. Wong urip mung sebentar. Ning dunya langkah sing sempurna. Lagi namung enak ora selawase. Sebab manusia ora seneng kabeh. Sing seneng melu seneng, sing sengit jadi penyakit. Bener jare semangat. Agorok Yus, Belinda Putri. Spesial Mas Bingis, Mama Nizam, Mama Dede Arya, Mimi Abdul, Mbak Ina, Ana Suhi, Mama Puput yang kemarin habis ulang tahun. Doa terbaik selalu buat Mama Puput, Nok Tuti, Dok Devi Juliana. Jare semangat sing gede sabare. Jare semangat sing kuat atine. Jare semangat sing semangat uripe. Sebab wong ora duwe akeh rintangane. Nok Mita, jare semangat sing kudu nerima. Najan akeh wong sing gawe ngerenok nila. Jare semangat kudu sering dedonga buka Kesya. Pasya bae karo Kang Kuasa. Sampai salah nebak. Nok Mirna. Wong urip mung sebentar. Ning dunya langkah sing sempurna. Bener jare semangat. Nok Lila menangis tidak ditambah.